Izgleda da vi vidite dva kanala. To je u stvari jedan kanal, samo se vama to pričinjava. Sada dobro, otvorite oči, ponovit ćemo još jednom. Pokazat ću vam još bolje iluziju sa kanalom. Gledajte pažnje. Ja napravim, evo ovako, jednu malu općicu. I skinem krajeve sa kanala. Vi znate da svaki kanal mora imati krajeve, ali sada ćete imati priliku da vidite kanal koji nema uopšte krajeve. I vidjet ćete dva kraja koji uopšte nemaju kanal, što je nemoguće, to je samo iluzija. Zato ću sve to da vratim kao što je bilo. Evo ovako. Sve se vraća na stvar. Nije, nego smo mi pijeni. U marami ipak ima nešto, iako je izgledalo da nema ništa u marami, u marami se nešto nalazi. Vidi. E sad, čemu služi, vi ste htjeli da mi pomognete? Ne, ne moram. Ja ću da kucam, vidjet ćete da to je dao.